Malakain na jembing jeru kapur kanjing Nabi ampun abri aturan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh. Sampian reng sandi jembing bada orang tero kap jembing apa jenengan jeling dua perkara. Nomor sitong jeling agaman, nomor dua jeling tata kraman, baru terima jadan badan. Cari kini terima make lanak kanak nyabu, make lanak kanak ada kamping kasanyo, make lanak kanak ada kamping ajam, make lanak kanak jeng tak apa jeng pola pas beres ting landi bini. Aduh makin kanjeng Gusti Muhammad dan sebagian hadis man zawwaja karimatahu bifasiqin faqad qata'a rahimaha. Sapa-sapa orang laki malakin jebinga kalaban orang fasik. Saya orang fasik kentonon al kharij an hududillah, orang keluar dari aturan Allah, perintah Allah ta'itoro, larangan Allah ila irompak jebinga palakin kento faqad qata'a rahimaha. Berarti jebinga iwang buang, berarti kan niaja ke jebinga, berarti tak belas ke jebinga, berarti tak nisar ke jebinga. Arhamakum وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضيلة المكرمين sesami mulja torsi abdina amulja aki ajunan seteja para masyayikh, ajunan para ulama, ajunan seteja para sepo, para guru, torkajukenan ajunan seteja kerabat, famili, taretan kanca bereng bele tatangga, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Langkong ipon Fadilatul Mukarram ajunan simulja Kiai Munzir Nadir. Seda ajunan abdina sangat amulja aki Fadilatul Muhtaram ajunan simulja Kiai Mukhtar Abdul Aziz. Seda ajunan abdina sangat amulja aki Fadilatul Muazzam ajunan simulja Kiai Abdul Quddus. Sarang seteja para sepo, sarang seteja para guru, para ulama, langkong-langkong dari ajunan para famili, para karabat, saya tanpa nyebut asmah, da ajunan seteja abdi dalam juga sangat amulja aki. Tak ketinggalan ingat Bapak Kepala Desa kak di tempat, sarang seteja jajaran ipon, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki, ajunan seteja para undangan, kerabat taretan kancebereng beletatangka, ajunan para bapak juga ajunan para ibu, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki, tertak ketinggalan imut sahibal manzil, bapak tuan rumah kak di tempat taretan Ahmad Sa'i, sarang seteja keluarga ipon, seda ajunan seteja abdina sangat amulja aki. Kesempatan siang laku hari mangkin melalui nikmat sehat, saya beringin nikmat sempat, kaulah ajunan ia terakida pak dak di tempat sehingga along polong sebelaan, along polong sataretanan, along polong sakancaan saberingan satatangkean, menuin undangan taretan Ahmad Sa'i sekeluarga di dalam acaranya alamatin akad nikah yang ternamantan sedua. Dari kak dito bara rabu sepeda mulja, acara mulja isi yang laku ari mangken, eki ngireng sambut kalaban areng sareng maus kalema alhamdulillah. Juga para rabu sepeda mulja acara isi yang ari mangken, ngimutin bengesepo karabat taretan siampun berangkat ngadaan da keajunan Allah Subhanahu wa taala.
dari kadinto kalaban marabu ajunan seteja langkong-langkong marabu ajunan para ulama mentermuka acara mulja nyampung pala kalaban pala seki odi nyampung pala kalaban pala siampun wafat mentermuka setia tambahan barakah kandi taretan Ahmad Syai sekeluarga dilebih kandi mantan Syekh Salamatin amin Allahumma amin. Salawat asarta salam mentermuka tetap torakina ada keajunan Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban seteja keluarga telma santri murid sahabat ban ipatar rasada ka ummata langkong-langkong umat secakang arok torok perintana langkong-langkong umat sepenter aceuin laranganna mentermuka rahmat ben salam kau lihat teretan Ahmad Syai lebih kandi mantan seka saya salamatin ben saya kemit kalaban kalakuan bagus ben muka menter rahmat ben salam kau lihat kau lihat ajunan seteja panjer pada kanak foto kantos ke hari kiamat amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja abdina ikasokanin sarang teretan Ahmad Syai pakonda tindak kak dito kalingkian mangkin ajunan sakecak dalam mengungkap sakadar dari hikmah acara papangkian isi yang laku aremangken para rabu sepada mulja jelasa papangkian laku aremangken melalui acara akad nikah bernyalamatin akad nikah juga melalui acara ngeholen bengesepo kaula ajunan kaparengan tengka bagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala eki kadinto papangkian siang laku aremangken kaito seserep hikmanah sareng kaula ajunan iparingin teka hajat nyampung bala kalaban bala seki odi ben nyampung bala kalaban bala siampun wafat muka mantar acara nyampung bala kadinto nun tetia sabab asampunga kaula ajunan saja langkong-langkong Ahmad Syai lebih mantan Syekh Salamatin isampung kalaban kaniserna Allah amin Allahumma isampung kalaban pangaporan Allah amin Allahumma isampung kalaban karena Allah amin Allahumma sebila tentona kaula ajunan kaito asampung kalaban telok perkara udi alam dunya juga berangkat udi ke alam kubur tentonah dalam keadaan jemter perak bunga gagak mulja manter sekak dintu abadan amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja beda telok perkara ibila telok perkara kadinto nun ikaule ika andi rezeki akidah kaula ajunan maka tantona orang sandi telok perkara itu bekal bunga dunia akhirat bekal seneng dunia akhirat bekal selamat dunia akhirat bekal penjeraah untung dunia akhirat sebelum jelas aki mancermu ke telok perkara itu rezeki akidah kaula ajunan saja amin Allahumma. Telok perkara itu juga rezeki akidah ke sahibil hajab lebih mantan Syekh Salamatin amin Allahumma. Bahkan telok perkara itu muka mantan rezeki akin ipanya rebeda kana foto kantos ke hari kiamat amin Allahumma. Panapa saya telok itu sebelum ijelas aki mungkin dia karen iman ada orang tak lebur kasih telok itu ada orang tak parlo kasih telok itu ada orang tak ngarep kasih telok itu panapa boleh orang sesampurna iman panapa saya telok itu saya pertama lanjeng umur atau berkat umur kainto serap Arab kaula ajunan kainto serokat ro kaula ajunan kainto sesangat eka bunga mun eka lebi kaula ajunan senomor dua murah rezeki sementara rezeki kainto umum pak kesehatan rezeki kejumparan rezeki ilmu rezeki dunia rezeki teka hajat rezeki kompak sampak sabelaan sateretanan ketujukan rezeki senomor telok itu sangat parlon
kento se sangat butuh kento se sangat elong kalolong bi para aulia, se sangat ingis katangis bi para ulama. Panapa? Bila seta kaula ajunan deki rezeki husnul khatimah nyangu iman ben Islam, amin Allahumma. Nah, telok perkara keintonon tak gampang ikandi kecuali kalaban dua cara. Mentero lanceng umur, teromur rezeki, benteromon mate nyangu iman ben Islam. Caran berdua. Jelas ya keintonon pasera si abri kapotosan ben si apareng kabar. Jak telok perkara keintonon bisa ekole kalaban dua cara. Kabar dari as-sadiqil masduq Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadisah seisen debu keintoh man sarrahu ayyumiddallahu lahu fi umrih wa yuwassi'a lahu fi rizqih wa yudfa' anhu mitatassuq. Sapa-sapa orang terolanceng umur, sapa-sapa orang setero bi Gusti Allah umur ipalanceng, umur ipabarakah. Se nomor dua sapa-sapa orang setero bi Gusti Allah ipamura ada rezeki. Se nomor telo sapa-sapa orang setero bi Gusti Allah ibila dapat nafas dak kelewut terakhir. Ibila orang kelak masuk ada kabang labang apateh montero rezeki indah husnul khatimah bagus di budi nyanggu keyakinan si bener nyanggu si bagus alias nyanggu iman ben Islam maka caran berdua. Nomor sitong falyattaqillah montero murah rezeki montero lanceng umur maten tro mati bagus di budi tore. Kaula ajunan seteja dalam ros aki karen umur ngantos sudah tengah pateh i waktu atam bernafas i waktu atam bermenit i waktu atam berjam i waktu atam berareh i waktu atam berminggu i waktu atam berbulan i waktu atam bertahun tore tambahin pangatako kaula ajunan dak ka Gusti Allah tining non panapa takwa kainto lamba kanjeng Gusti muning abahas tentang hal kak dintonon ia junna para santren ia junna para sahabat kala mendebu at-taqwa hahuna kento kanjeng Nabi Muhammad Aisyara kadede sekajer kento malah sampai telo kali at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna tebun kanjeng Nabi Muhammad sombre pangatako ria pusat dekenengna pangatako ria beda dinna ring maksudnya beda iate. Jadi pangatako kaulah ajunan keintonun tada uning angin Allah subhanahu wa ta'ala cuma pangatako sebedi dalam atek itu beda tandan beda kodan beda tatang ngerah panapa tatang ngerah kodan orang aten andi pangatako ada ke Allah beda dua tatang ngerah nomor sitong orang jadi mampu jangan aja sengkah atau rok perintah Allah. Nomor dua orang jeriah mampu jangan aja lebur atina aki larangan Allah. Ini kata tengah yang takwa. Nah, kalaban katakwaan kainto para rabu siapa demulnya. Ipakwa debun ulama alai berin ka dito hadis. Manittaqallah faqad hafidha nafsah. Orang sandi pangatako ate dak ka Gusti Allah. Ibukteen kalaban mampu aro toro perintana, mampu ajawin laranganna, berarti orang jiriah keng neser ka aban tibi. Orang setakwa jiri keng beles ka aban tibi. Orang setakwa jiri keng aja ga aban tibi itunya akhirat. Sebalika wa man dayya'a taqwa faqad dayya'a nafsah. Sapa-sapa orang setak depor lalakon ka Allah parentan ta itole larangan na irompak berarti orang jiri keng tak beles ka aban tibi tak niser ka aban tibi tak ajagah da ka aban tibi para rabu siapa demulnya
dari Kak Dinton tore imut andi jebing cek dan badan malakin jebing andi kacong cek dan badan mabini andi kacong bila bi orang sandi anak bini pak taski beda caocan daerah miteng daerah pangundung mun anak bini panika make muni penting aki kareng awal jual pada ban atekeng pada ban ajual sere make ku pasaran umpen beda dua make apaan Senin ben Kemis ya cek cawacan sere make anak bini mula tak pajui Senin ting ian tosakin ke pasar Kemis jemur kering ibege buncok make ku enten punten tak saka itu cek dengin tengah kireng bini mun reng laki encan mas pak lekor mun reng bini ngudan sotela siapa tacolon je saya ngajak kanjeng ada buan sagak dinto pada Siti Fatimah di dalam mereka teti mun ialah berarti Siti Fatimah mudaan bentela itu mun tada reng bini tak kira pada gula ban panjenengan pak cek dengin tengaki para rebusi pada mulja darah Martin senga ceru kapur malah kena jembing ceru kapur kanjeng Nabi ampun abri aturan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh sampean reng sandi jembing bada orang terok kap jembing panjenengan jeling dua perkara nomor sitong jeling agama nomor dua jeling tata kraman baru terima jadan badan jadi kini terima make lanak kanak nyabu make lanak kanak ada kamping asanyo make lanak kanak ada kamping ajam make lanak kanak jeng tak apa jeng pola pas beres ting landi bini aduh makin kanjeng Gusti Muhammad dan sebagian hadis man zawwaja karimatahu bifasiqin faqad qata'a rahimaha Sapa-sapa orang laki malakin jebinga kalaban orang fasik. Saya orang fasik kentonon al-kharij an hududillah, orang keluar dari aturan Allah, perintah Allah ta'itoro, larangan Allah ila irompak jebinga palakin kento faqad qata'a rahimaha, berarti jebinga iwang buang, berarti kan niaja ke jebinga, berarti tak belas ke jebinga, berarti tak nisar ke jebinga. Nyari akhireng sepangat andi pangatakok dek ke Allah, tinggal sepenting tak enah magalat andi. Bila biar digelar ustad, rengja baja mangken irem pekin bi selake. Bun, ya jebing lah bekerja lah. Itu santos ada tetangga tanya. Mayura apa tanya ke ada? Siapa saya tanya akin? Arwanan Pak Anu sing kenceng lebar ibu di dapur ngepek kitab moroh ke ketelima makidul khodik. Arwa makala di tandi, ya orang tak cek genteng. Keng benireng ina, aro orang tahu macam kitab, orang benlak kuak moro karo ngepek kitab aro. Duta aja wabini. Anan pa anon sekemba di temurna. Setandi apa? Iya mayula setuju. Montero anan dipakan na kitab. Neka no. Tareng pahantar ke sendepor. Dari kadinto Hasan Al-Basri kinto teman katamu yan, Pak, pasira beliau. Raton ulama zaman tabi'in. Tamu ikin mator Hasan Al-Basri qad zawwaja karimati kathirun. Qad khataba karimati kathirun minar rijal. Dan kula di jebing ke Hasan Al-Basri. Kinto menyalan ceng lebur, dicereja minta acelau, minta acu temur, minta acereja minta. Ya apa saya tanyakin kakek. Fabiman uzawwijuha. Lanceng saya kata apa bitan kule saya terima. Tatang ke saya kain na bitan kule saya terima. Japot repot kah ko bi Hasan Al-Basri. Zawwijha bima yattaqillah. Palaken cepinga kake jere kalaban ureng siandi pangatakoa tidak ka Gusti Allah. Anapa nun? Dapun Hasan Al-Basri mun kake jere tepak nyari mantok. Manton kake jere orang andi pangatako dah ke Allah mampu atorok perintah mampu acawin larangan nah
in ahabbaha akramaha. Mun manton kakek jadi tepak kalebur ke anan kakek, sayang ke anan kakek ijaga, anan kakek latin, anan kakek rabat, anan kakek muljaki, anan kakek iator dek kelakuan sekarnin Allah. Wa in abghadaha lam yuhinha, isi tong are mun tepak ka beci manton kakek sandi pangatakok dek ke Allah jiria, tepak ka cermet manton kakek sandi pangatakok dek ke Allah, beci cermet ke anan kakek aten atokar isi tong are lam yuhinha, tak kira ina aki anan kakek, tak kira telak dan badan makai pegila kata apa anan kakek, makai telak secara terhormat. Mun lafasek pada ben orang setoman amuskil keten kula non manto ben anan gento deremai kuah. Badan kanak laki binin panapan ngandung, berempas ngandung waktu panika muntak tekelero imut sekecil aki bekal milet berarti para kapetong bulan binin sengandung. Lana kanak laki kento non, kelenon kento yang ki andi tatanggar fasek pak larang-rang ajeng bejeng la ajeng ger kalakuan makel andi bini. Le kento atokar benembun pak. Cecilang lang bibinin kak arumbun kake apa ngucain ka dejeria mak lang kak dejeria kake cerau noro munama tua kake setia kake bingkoe telak ke sebu lebih patrak takgung tanggung te akhirnya muskil kama ke wahab tatanggu fakar hukum te betelo lek itu ntar karoma te somanton. Napa teh? Pamator ya. Kacong menika atokar sonik binin. Tining ceping parapan ngandung menika. Mangkan. Ngocak telak akada banyak telu pola tak tepe tengki makeku. Berapa sih ngocak telak dah kejong? Tak jawab Pak Todus. Marah jawab ya kopi matu. Ayo jawab. Engki cereng parapan pegel kak rawatan kule kowe. Mangkan ngocak berempa kaki. Engki ngocak telak sebu lebih patrak. Tapi tan kule limda ada mate tambahin pak pikap aki nangko. Lasan misan. Kaki dalam masih atanya hukum boleh gelak siang. Keng gitu mari isya gitu sedepak ke Roma. Kamake wahab. Tapi make wahab tebetelo. Dama boleh kaki siatanya, kamaki muslim lagi, siapa poten gula gitu. Gua bi maki muslim, tebetal lo. Lu maki dan nak kaki mulai dua jadi motos kata jadi ya. Punten polan merang kaper panjinan kento banyak hukum demang aja pun maki. Aduh, hari yang kau berakan maki ke biareng dinar. Perasaan pula maki, perasaan. Biareng Malik panika mun isari kampung ada sekeras ben Malik ben setuson ben sesongong. Pas beda perempuan kada menikah, itani inna TV. Jadi kulang ada kitab teh, sekala iwat to kitab dua eram tesit tong, kailani ben jurmia. Benih kitab hukum kento alat untuk tahu macam kitab, tapi buka ya dan ngucap berempat kejong. Kita lak sebu lebih patrak, pacucur nak encan bi matuan. Iya makai makalora hukum. Bi make wahab ibu tos berempat. Telok takalero make wahab jur pah langsung yang kak tanang matuan alhamdulillah tepaungku bentan nureng gua make muslim motos berempah telok takalero jadi jong kentong nangalero aki kulit keng nyulak teh bening ngalero aki make muslim ban make wahab jadi songkun teh bersama apa kento make sengoja kake berempah jong telak sebu lebih patrak. Jadi ya benih tepe telok, gua bikul ke matuan. Tepe saban apa make? Sesuai kalau ben ucan telak aja deh tepe sebu lebih patrak. Ahli cakap tipe telok tuh maksaraan boleh make gua. Nanti ngocak kuli lim dada empat heng agak kecong gua bikul. Anak pakai ento berarbu sepada mulia. Mak terjadi sakaintok kacong kento tandi pangatakok dek kaguste. Coba ustad atau kar raja tokara sampai 6 bulan lang iba bencang kem kita otak celak keluar tak ning gida karena abad nanti pangatako dek Allah ecek kedin iki baon tur kata tangke tinggal elang pegel dateng keronga abeli pole ngelek kekejen pak anapa andi rim
Teti takwa kento rima kaula ajunan iwak to odi alam dunya sampai jedeki dunya lo tua ke dalam neraka irim di takwa lolos ngatoros cepat dapat ke dalam swarga amin Allahumma amin. Teti muntero barokah umur murah rezeki mate bagus di budi tingkat aki pangata kok dek ka Gusti Allah nadi antara ka into tujuan nyelamatin akad nikah koji aki mantan si dua laki ben si bini muga mantar rezeki na ateh setako dek ka Gusti Allah angka tanangah amin Allahumma amin Allahumma kaito cara si pertama muntro ngaul lihat telok perkara barokah umurah murah barokah rezekina maten mate bagus di budi se nomor dua untuk ngaul lihat telok perkara wal yasil rahimah. Damun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tore kaula ajunan pokon pabagus sabeuleueun. Pabagus sataretanan, pabagus satatangkeun, jeuk atokaran, jeuk sedieun, jeuk sokeran, atabung asambung sabeuleueun sataretanan sakancaan sabeureungan satatangkeun, muntro lanjeng umur bi mangken kento banyak ring gering, mangken kento banyak ring mate. Kelenon tore pangaman kaula ajunan tore patakok dek ka Gusti Allah ben sampung belen paakor ben bele para rabu siapa mulja nang saran kitab sulam bade sitong hadis pak sing ngancam dek ka orang mateh ben tare tanah i dalam kabadaan tak akor mateh ben tare tanah i dalam kabadaan tak damai mateh dan tare tanah i dalam kabadaan sedih ipakuwa debun kanjeng Nabi Muhammad man hajara akhahu fauqa thalathin famata dakhalan nar sapa-sapa orang mate bentare tanah soker bentare tanah sedih bentare tanah lebih dari teluare pas mate salah sitong si dua jeriah atau mate kapti kedua i dalam kabadaan takor mate i dalam kabadaan sedih mate i dalam kabadaan soker bentare tanah ban beuleun ban kancan ban beureung ban tatangkeun dakhalan nar i waktu orang jere masuk deki dek ka daerah alam barzah nak orang gelak beni pamasok dek kepunan seterbes ka swarga tetapi orang jere deki ibuang icung ka aki icurungep aki dek ka jurang seterbes ka apoe neraka gara-gara mate tak korban belen mate tak kompak ben tatangkeun mate sedih bentare tanah alhamdulillah isiang ari mangkin kalaban ka ketenna Ahmad Syai sekeluarga benih namung Ahmad Syai tetapi pribadi abdina ajunan para masyayikh paringin teka hajat nyampung bele kalaban bele sayudi ben nyampung bele kalaban bele si ampun wafat dan termuka kalaban barokan nyampung bele kaula ajunan isampunga kalaban pangaporana kaula ajunan isampunga kalaban kaniserna kaula ajunan isampunga kalaban karenana Allah mula oreng andi telok perkara kaniseren bi Allah isapuratusan bi Allah karenen bi Allah sera sawas sematia bila sawas sesete ima sawas seca budanya ban mata maghfura mate orang gila dalam kabadan isapuratusan mata mardia mate orang gila dalam kabadan karenen mata marhuma mate orang gila dalam kabadan kaniseren bi Gusti Allah muga mantar barakan nyampung bala kaula ajunan oleh pangaporan Allah kaula ajunan oleh kaniserna Allah kaula ajunan oleh karena Allah angka tananga amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma tretan Ahmad Syai mabinin atau bemalakein kentokeng karena atoro perintah Allah berarti andi tanda andi tatenger kelakuan akad nikah dan kelakuan nyelamatin akad nikah karena atoro Allah ben Rasulah maka Ahmad Syai andi kode orang andi pangata kode ke Allah senomor dua Ahmad Syai ampun nyampung bala baik kalaban bala segi odi baik kalaban bala segi ibadah lebih kalaban bala si ampun wafat karena acara isiang hari mangken kento acara nyampung bala kalaban bala segi odi ben acara nyampung bala yakni acara hol nyampung bala kalaban bala si ampun wafat kalakuan bagus isiang hari mangken nu kemantar jadinya bunga jadinya tambahan perak jadinya tambahan seneng bahkan tambahan pangkat andi keluarga Ahmad Syai bengasepon Ahmad Syai si ampun wafat si ampun dapat dak alam darzah kebagusan isiang hari mangken jadinya tambahan bunga jember perak pangkat angka aki tanangah amin Allahumma amin Allahumma
dadi ngiring kaula ajunan montero lanjeng umur tero murah rezeki tero maten husnul khatimah yang iman ben Islam kengain dua perkara nomor sitong pabagus kaula ajunan dak ka Gusti Allah nomor dua pabagus kaula ajunan dak ka bulan Allah mula bagus dak ka Allah bagus dak ka bulan Allah jak kobeter pasera saos sesete bila saos sesete eka ima saos sesete pakun deki dibudin tegal isang unna iman ben Islam mentermuka tepada teretan Ahmad Syai ben keluargana mentermuka telok perkara kento rezeki akinda kaula ajunan bahkan panyerepedak kana foto kantos kare kiamat amin Allahumma amin kento sakater hikmah dari acara nyalametin akad nikah ben acara nyalametin orang-orang siampun wafat muga manter di dalam badan acara sedua kentonon acara salamatan sedua kaula ajunan setuju benak potoh paringna salamet dunia akhirat amin Allahumma sekering manter baras amin Allahumma sebaras manter tak kering amin Allahumma siampun sete manter sete husnul khatimah amin Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salalopot kurang lebih dan unsapura sebanyak akhir pemator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.